gucokera kaundu bwana Karaja njerire tu harajujire wa studio ajiro ikoro kwe mundu arari in interesting times no ajeririe uguo ni muthurite Uhuru yes ni arakena muno akiona urathi wake ni wekate urathi wake ni uraga no gwiciria thaici mugikuru mwenye kindu twagiro kurwirira muno ni a sensitized mugikuru mwenye kugiria hare grassroots ni arona dagiro tikwirwo no nyekigi mugikuyu aturite rito yes ni tare our brothers from Nyanza ara mugiga baba akisema amesema iko mzuri sisi ni nani sisi kundu twagiro kurwira muno mugikuyu uria grassroots akore sensitized yaramenya haki yake na value yake tondu tukito kugutara ni tugutara gogo na bwana Karaja aranyujiri wa studio tugikinya hathina cara agiko itu makoro majani ine andu acio makoro mathiu mari kuderi ni mari kuderi ni medio iria ni matwiru ni matwaru ciana thukuru nio ni mbere ya thinacara andu angi matiri marokira na matina gitumi gya gwikatia gya gutuma mokire gwicirie mugikonya agiro kurora wiki niketha dakarumire the voice ya elected leaders and legislators tondu andu ani mokaga makagurwo akoronwa areyaririe wiki na muti wake ni arauhe dignity koguo ni twagiro kurira muno a sensitized voter a sensitized citizen and a dignified voter aramenyekera giothe athiagira miake ya tano na kiria agiro gucokerio in regard to service delivery ta dawa tondu gito tukora ta Daily Nation no monu kwina county site na dawa nyingi nona mugikuyu uyu ni muhinyiririku na noe aretaga ndo basket security yake besha ciake cia disaster nona tondu nwa ukaga kahokuro ni floods my